Mkhula wami, wachama ukuheftela kangaka kwende njani? Kubi ngiphe manje mkhulu, kubi shemsesi. Wachama ukuheftela ngathi ugijinisa umphakathi kwenda njani? Hayi phela mkhulu, angisho nami bengithi ngiyazama kuyahamba kuyofuna Thakasile. Zani uyadlala. Angathi mkhula kumbe akafiki la khaya Thakasile. Akakafiki Thakasile la, akakaza kuye Thakasile. Angisho wena mkhula, ngibe sengahamba ngaya le edolobheni elokuhle FM. Wena mkhula ngithi nami ngiyozama lapha ukuthi basifunise yena Thakasile ngoba solunyamalele mkhula wami bakithi. Ubuya umemetani. Awukwatfali lutho, awukwatfali ngisho kwaplastiki leli. Mala, utawuthi nje nakuthi kushona la, ufuna lokuya ngaphasi kwempumulo. Emkhulu, kanzi mina nangiphuma ngihamba ngedolobheni, ngithe mina ngiyothenga igroza. Ungive ngithi ngothenga igroza mina yini? Kahle kahle wena ucabanga kanjani mkhula wami? Na ungafuni ukudla kwakho, manje ungincishe kona kwaso lokudla. Vele ngisuthi nje. Thakasile uthe ufuna kufunda. Hayi mkhula wami, angisho nami ngithi ngiyasida. Hayi khona mkhula, ngiyakufaka enkingeni, ngeke ngifuna ukuthuthukisa ngalabantwana. Hey mkhulu, imvula kanti Thakasile. Akhulume edlangalaleni ukuthi mina ngabulala imvothi yami mkhula wami. Lengikuve namuhla. Uthene? Yemkhula, hayi emsakatweni nje. Phela ilokuhle FM, angisho yona online radio. Ivakala ngisho Australia, Ghana noma ngabe bangivile noma sebahlulwe ngedililwimi mara bona bangivile. Uchaza ukuthi lendzaba yekufa komuntu kwaleyo myeni wakho ivakale emsakatweni wonke. Hayi mkhula, wena nekuthi uside ufaka sawude esilonzeni kanunjani? Asithi yekelekele tu. Ase uchaze nayi indzaba levakala lapho. Lo muntu vele wambulala mkhulu. Hawu mara mkhula wami, ungibona njengembulali, nawe ubuka mina nje ubona mbulali. Inkinga mkhula, wena Thakasile niyafana nje. Lo WhatsApp group loyi-1 niyafana. Mkhula, nasengathenjwa nguwe, sengothenjwa ngibani? Lenye into lengicaka ukuthi khona la uphelele uqhamuka ugcoke sona ubejuzi. La khaya ushintsha ngemahiya ami, ushintsha ngetimpahla Thakasile, awunatimbali. Sekuyacaca ukuthi le nto lekhulunywa ngithakasile vele ngiyo. Mina ngisuke nje ngithi ngishaya itho, kanti sengizoshaya itho ngizofika ekhaya. That's why impahla tami tisele mkhula Nkosi yami nebakithi. Lwathi sekude nakunye lengokuthemba kuwe mkhulu. Buke, awuthi ngisafuna ifoni lapha, ngifuna ukukhuluma nephoyisa. Ini? Liphoyisa lingenaphi la khaya manje?